Chelsea, long live! Long live! Long live! Congress, I go back! Go back! Go back! Congress, I go back! Go back! Go back! Rajasthan, so long live! Numbering koi rapor nilip MSC constituency Arab do anching room tipini PHLC candidate Mr. Rajesh Disopan kangthum karne kepadopon. MSC bangpukang wayapor nang tebok head penajok nilip MSC constituency alongta a candidate tin atumta methang asong amen pen nomination file dun rep that pen pini scrutiny akam sitame claim dun rep lo. Santhot si pini PHLC candidate Mr. Rajesh Diso sitame scrutiny akam chunpon pamesi Arjan bang ke torchlight Arjan pensi kebangji MSC bang phukang waihut chepate dun popusi pini PHLC candidate Rajesh Diso pen nilip Araphan than pachini pon Chokyola pen Philip Diso TK News Kaya VC jumplak lang iri lecerot ak sita nitum ke kaya vi non ke nitum nilip Arap ke doprong atum ke ning ki pungsai telo Pima pelotang te kedam tang ningkan ko anlo ne nitum ke cesong munit kiti ke jang da ke citu ke cetan nitum nilip arada tum kisung kiduk. Aposin non e poya bangke nitum national party bangke nitum ke pipelo lape nitum kai ke cesong mate sik sidul ke cepang tang ya pasin nitum non nilip arada tum bangke nitum ke arjap tiblo lapen non kiligi MEC election bangke All Party Hills Leaders Conference mate tihek ben APSLC apangsi itum pihai bo itum nilip tangke nilimen Regon pangcho non amad nilidak pamu Divinson be ak haya dim alang li bangke song we pen thru lo amas nilip fansi pini kathoka we rada tu pen nang appoint mate ni fansi ingwai non nilip constituency youth wings might pusin nilimen Regon pangcho Tadi kita pilih bekerja malong sepertinya amel nanti hadak kita malam teh media teh tampon Pini ke scrutiny lo lapen hadak scrutiny cun bameka lo bonta isi abang ke lahelo simbol putha ka lambang Aprang MP election hoda nitum PHLC party pen bangke nitum torch assemble sian lo. Lapen MLA kedam tang MLA election hoda nitum torch assemble sian lo. Bonda non kebangji Carbino Autonomous Council election labangso assemble abangke nitum ham torch ke anong lepusi dak Bukajan SDU pen, pen election officer itu nang pulo. Amasi base carbing long nak tabirta em base carbing long nak bangke torch arning sap non arning samasi torch symbol kado we ni tum long sulo pun birta nang polilo. La pen ako di futa birta em lo di futa torch symbol em long lo kusi birta nang polilo. Bonta me hola khabar ke hat a constituency mate harog hat a constituency long ke GSP potum do GSP potum komana phane please det penapot hala da kabang torso symbol enong det popusi birta nang panelo la penelong bangke lang phera constituency lo lang phera long da song thalo GSP komat tumni ada torso symbol bang lang kumsi endet kusi birta nang panelo amat hala long ni a constituency bangke niritum PHLC party bera bangke torso symbol bangke enong det ko torso symbol alar bangke dak Arni ya simbol bangsi hadak sini ya constituency long bangke en pun lasi haladak nili kachuniri bangke lah lo lang hera constituency rat doan phan la pen harog hat constituency rat doan phan kachuniri bangke kedam tangke torsa simbol si hadak rat tumpilo tan non bangke torsa simbol adima bangke non Arni Arjan pinak aplo posi haladak rat tum Arni Arjan aphan vote ki pipen la hini haroghara constituency la pen la lang phera constituency candidate aphan ke pahai phansi ni hin besuni rilo la pen phutara kola da buka janalo tana sona thaklo ada scrutiny tangdet pen pinang scrutiny tangdet pen aphi simbol alam arjan alam nang lilo nantum buka janalo masti trok do tanang tumda kusi SDO bang
ini pan kham tum ni tum hanam kham lo amasi ning oilo athema ke dam tang kini election thuta ni tum torsa simbol si anmo kasi kupi posi long le derma pula so bang pinangan kacedan ta dulu hada kaci bohong dulu monela SDO bang nang pipe kuputi penapot nili tum ta api kecilang dulu lo bodame ako api jusi bang dirtalong lo west carbing long da torsa simbol si en lablo lapen I lapu dipu anda area dipu elia da torsa simbol si en lablo kusi bertanang pole masin itu dam lo hal dak SDO penci bohong dut alo nili lasom si pulo west carbing long lapen ke dipu ini LA long ni ke torsa simbol en long lo dak nak tu ko jan LA lo kupia post ni tu menang pe long le la so bang ni depan ko chinai itu ada keci bohong an je bohong hir cipi lo amasi api bang ke oh hala GSP tung ke torsa simbol di place tangan di bang ke nang tu bang ke pesu long lo nang tu amasi ilong bang ke dak diopani homosti lapen ke elong bang ke borjan homosti long constituency long bang ke tors arjana di bang ke arni arjan si hadak kidam tang ipi chelsea phan ke kroi ahrat atu ana bang ke la army arjan phansi gut pinangko nasi kado gobe hala borjan arat do ana phan la pen diopani a constituency long do ana karbi la pen inglong so do asta la army arjan aphan gut kipi et pen ke pahaji phansi nili la hini homosti la pen hapu harogat la pen ke lang pher homosti arat to phan ini hinde chuniri lo Rasinon dak surupothar constituency lapen nilip constituency lapen buk inghan adong bating bukajan constituency lapen ke duar baguri ana bangke nilitum kiram tang tor sarjan kipis long sang thasi non labang so election bangke nitum tor sarjan si aku vote pilong tupo tasi kipilong nilo pupen ke dak nitum nilewara tum pinangan ning dublo lapen ning oilo kita nona pi arjo na bangke long tulo mas itum ning rong si pini niliphan nilitum la IPHLC phan ke kroi la pendang nili barat doam nili phan nangkang thum nang karni la pana thok edu pini nili phan song si nang welcome mane nangkang thum nang karni ram ding lo lasinon nili mi thang hem long si la bang so sai bang ke tichun lasinon la chota kali lo dak nili bolong kongres do la pen BJP do la pen ASDC la pen hala kaprek song we tum do bonda me ladak nili bolo non bang so a council election kachedanji vega bange hoi pen ki hai pan nang tum kami klaim sik pon pe melama nilitum non nili barat ke do prong along mate ditum APSLC youth wings ahin pena bangke non kiwanji kilig election bangke nilitum jakong abangke ingtang rat pensi nilitum cikirang ponpo lapenitum cisik pemelo lapenitum cisik along setame arnam selama nilitum pan jakong orang hidun po pesi nilitum ning cethelo lapen nilitum diklaim kita long tame chun ke mepen nilitum non dhu ke wang ji kilik MBC election abangke high rate po pesi nilitum nilip along the prong APSLC atum bangke ning tipon long lo Naltum la nili constituency long IPHLC youth wing present alang linom election tepatru dun dia pan nomination file dun asan se thekno la kopi posal alang lila posom plan tu jana to nilitum nili constituency long youth wing samhang ke thektang lo ke dam tang ani kan ingkoi ra isi ani kan hut hala bang so hur bangke nilitum a committee ke seng along bangke mai pu bangke ape hai aman ke do sa de son be pasi nilitum ar pu chete konlo wonsame non pinia bangke election apor nang le rok lo mate bang klik apor nang le rok masi alang lia bang jongjong ale phan tong ke ma thalo ne nente khai phan tong paching thur oji putong alang ki mathalo ne semen non bang ka alang li bangke songwi mate alang li methang jongjung pen candidate bangke che plus zalo masalang li bangke nitum special si along pen bangke alang li cheobu ason lojo masino alang li bangke songwi pen si mate independent masalang li pro mate arja po si ni pen anta bertalong dun tani tum tan ningduk lo
Pima pelotang te alang lipan nilitum ninche tepik ake hai sar Davidson Beyapan alang li kiklem ke dam misen pen jok sita kupia ning ki oilan nitum da chini ne lapen kupia polone chini ne sita me nona por bank ke alang li sita me kili galong amen ke chiyok dun pena jok alang li ni song ri pen arjap de tu situm berta long lo sita me lasi nona bank ke nilitum ta kimat hai bidi ju lo Pima pelotang te alang li men namasi di tumas FSLC Youth Wings arpu pen alang li ciobu bason lo alang li lek atau wardam tu pen atau arjab bermasi. Sir, non ke bang ibang pukang waya lo nang tum ipi SLC hoi pen ke hai pon Lakhain Koiratrok Duarbagari constituency ke paro Dator police station angkang taladong angjok hansi PS along APHLC asongpan kachipati dunjia bangpu mondors ning ingtipen pherangke mai ke phapon lapen bangso pherangke mai ke phapon angkok alam thira puson henlo ke damtang songtrok risim kangtang ke ot abang phu atumapan kilik chipate dunlong jia phanpura Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma lapen Karbiong Thomas Council CM Dr. Joram Ronghang atumpen Hili Kaman Resim Kang Tangpen pace osi angtang pabang si signatories pace tokpen Chongthui ponsi Pherangke thengno Clardak pen jaipon ang parta ticket sitami kilik kachepate dunlong jia phanpu amen pen Chongthui ponsi ahok hialam pen ke bai ka Chongthui derajok ticket sitami seat trokke nang pipon puputa ningje pon lason si sit tham an sitame nang pipon nangji pusi hangjo bon sitame lapu an chingki chethan chimum pon et apita lason si Chongthui det puta APHLC asong tumpen thanpon ang parta non an ke six schedule aron anta non BJP arachari asong tumpen ke paphuk dak asong si paman pon tanglo puta ningje pon bangso pherangke mai ke phapon kangni ponalong kachetong don lake Duarbagari APHLC spokesperson Bristom Terang, Robinson Singner, Bokajan LA, VP Robin Rongpi, Duarbagari constituency PHLC Kongchungbang, Yuptok B, Dun Kongchungbang, ang parta pinang an party claim dam rapid ke thiki dingtum chetong don. Dihori pena mosing ti TK News. Councilor so Jack Pen nang tum pan ke mesen atua nang than pon po ke mesen rehabilitation nang kuri pon po tatum ke Jack Pen alang tum hele kaman pachodai la nona banke so hele kaman che pahodai la pen banke nona ko la tum political long alang tum ako ali sen thoro alang tum pan ako BJP pon la pen alang tum ako piste kor pachit tong lo piste kor ke pachit tok ta ako alang tum arloge do song to hin pen kimang teng baning kang teng pachit tong long le tuliram rong ha himonto tum Amit Shah tu ani gaya mateng tengse alang tum pachit tong lo tapeng ke sit ke pachit tong lo reservation ke non ke sit ke tota kali opinion ne tu nomination ke phala teng pen thek dam no teng bang pute la ke open for all po la so bang ke pini pen ithek em ko people lo ma la dan ne tu bang thek long bang pute la so nomination phala lo cast ta hang he pota ta hang he la dak pen ma sine tum chini dak lo je non ke Karbiang long sik sidul bank non fugalo non bank general dam elo la suppose pini hang hede ta kisumana tum bank sini dam de kopi to la sinile tum pini la dak Duarbagari 26 long pen sitamene tum APHLC a party pen ke ne tum non bokojan pen nomination file SC non nile tum nang kiru isi non dak dai thol taradong yes a present secretary la pen la dak Duarbagari long APHLC spokesman hen non nile tum dam rapet ap nile tum reason hotum pen kini la dak press meeting ni lo la sinil tum people si press meeting ni nang ko make alam thela puhin lo kar biak he non kivir po bakisung lok lo la sinil tum APHLC hin pen nile tum ningkan isita soselo ningkan hini da soselo kar biak he ba kipare se je phan bak longri long pat ahoy adoi bak he kichara kom nang je phan ne to social media pen kathan piglo la pen along ne to la to chirok to ame to padodam piglo te bol ta karbia khe to pinangan atum kichini dam de la $6 aron kichini nam de la so alam pota du pigle bala sona mone tum khan pen tame chining tung te la son pen du pigle nele to maja ai kathar se tame koalo ne tok so long
300 upload mana episode sih kita me mobile yang tuh kita me kisuman mobile yang tuh bang ali siapa dulu kisuman mobile yang tuh bang ali siapa betul Athema people ole kabe people ole do pute kisuman bang kela sotok so kelang pe ba chirok to ame ke kelang ke dodun pe sik sidul kupima po bang ke chini dam la sapen kisuman to bang ke mobile le lang kita me ba me la son me meeting la chirok to EPSC meeting le padudam kita me arjudet tengne de la son do कि अंताले विदेलो लसन के मोबाइल बैंक लसन नॉन ने ले तो बैंक से तमे एपीएससी पेन कार बियांगलोंग आके थे कि दिंगा सोंग या तुम कार बिया खे फन के या पोन कि मिसन तुवा रंग थे कबे पिनिया दने तुम थे दोलोंग ले को पीपोलुमा पुलोते ने ले तुम नॉन कि थान पोनिंग तुम लो कार बिया तुम पिनी mek thang ke long nang ji na so teng ke long le na pe ni tu a hoi du tu ta me tu ma hoi ka tu ka be long le hoi tu pom bom lo na pen ke le tu ureng war sai ti ta me long le na pe nan chot ta kli le no ni le tu na de ke ching thu ra mo pu councilor sor na kya deng chulo development pu ti ta me tu tuar pu no me pu no lang pu no ke char le dim pu no bas se kecil yang adim pusno kita me kicing thura mo theda mong le kita me la tum kicing thur pik lo tar piang lo ko than pon bom lo ako non thote ta me peace and development po ako non la tum agenda en pon tang ni lo non ta but jo hang sore ka lo la so ako chi tok pon tang ni lo ta pen lage hempre kala ta pa me hu pon bom lang tini ani ta non last Narendra Modi ke wang hut anta la so hempre kala kin inje jang ke der lo te bonte tame karya khei tum pinyan ta chini du ne la ge hok pe BJP tum hem break apart nang ti piji aning hang ma hang he ma ko ban ke tasine le tum ning du e pe sar te hen ban ke ko pe polu ma pote non alu ge do song tum ba tame ne le tum jin thodu pi e pe sar te hen ban ke je long kulong dang pen nang ni tum hele kaman ti ora chi wangot pote councilor so jak pen nang tum ban ke me sen atua nang than pon po ke me ten rehabilitation nang kori pon po ta tum chi jak pe alang tum hele kaman pa chodai la no na bang ke ta so hele kaman che pa hodai la pe na bang ke no na ko la tum political long alang tum ako le sen thoro alang tum pan ako BJP pon la pe alang tum ako piste kor pa chi tok lo piste kor ke pa chi tok ta ako alang tum alo ke do song to hin pen ki mang teng ba ning ka teng pa chi tok long le Tuliram rong hang himonto tum Amit Shah tum ani ge hang teng te ala tum pachit tong no ta peng ke sit ke pachit tong le reservation ke non ke sit ke to ta kali opinion ne to nomination ke phala teng pen thek dam no teng bang pute la ke open for all po la so bang ke pini pen effect em ko people no ma la dan to bang thek long bang pute la so nomination phala lo cast ta hang he pota ta hang he la dak pen masine tum chini dak no je non ke kar biang lo sik sidul bang ke non thug elo non bang ke general dam elo la so post pini ha hede ta ki sumana tum bang chini dam de ko pipo ti pota ne der niti ko pipo to mane kas ne der niti ko kita me la dak pen ke an thek bang ke la hinu ta ni tum chini dam nang bang ke la sila son pote le tum bang ke kar bia khe bang ke ki ni ke pini pina ta bio de po la so chole bang no du bang ke bang so lok ti kar biang long to tel a candidate ke bang thok ke to so se bang so nomination nang yok do na pen tiket nang lo non ta non du nang bat ke aura gar long ta pang bang so vi non aro ganang ta nang du tang lo la si non ile tum lang da me a lu ke do so ma tum hele kaman kor tum ta chu hang nu lo sit rock nang pinai ni chom phan ta to sit rock pen sit home chang lo sit home ta pi pe is sit chu hang nu lo la ke chairman thulang son trok pe chairman pi dili kerang sa ho pan ta me goi thoi ban ka nang do alang ni tum ke tiket ki physically lo pathera rong no la selang ni tum ban jin so me la semo pen ni than nam lo alang tum pan me sen over sai pi po po alang tum pan check pi lo check pi pen la lak pi ti ta me la so alak pi ban ke
la non cek ke chodeng non tum ta mu thi thuet ta longi ma long le ma ning kan ke thom ti longi pu ning kan ke thom ti ta ke longi ma ke long le ma la bang ke chini dam na la sin non ni lagi puje bang ke la puno non BJP long ki duna ari so ya ba arab tuma non amat prab jin penang chirui ra nang itum ning chirui ra e pie se long hey nang chirai don kom je phan ya kong nang ti dun ni pam tin ni itum e pie se dak duar baguri president hoi pe bani re tu e pie se dak duar baguri ke claim arab atum an nelitum nang litum BJP asong phan BJP long ki duna tu phan BJP asong ja tu mat tami ne tu mahin tanah chuning rilo kali lipote kewang jelang ani bang ke itum ke kang ting ko ketua long kitam nang kokpo lapen chota kali le non kar birong asara me tu phan titame council tor batai ke pachor re ye non du ke chunpo gono pe nang hoda kana proof erlo titame pinir ni enta village court tat pitek thela hala TVDC ke pat playing pitek je bang ke lo wing lo la sila servan kep titame ke pachun veji pote kar birong asara tum nang litungala paragraph 2 pen paragraph 7 la soketok da koyong ti nang pachun pivek nangi pote BJP taunelo ba belek hala regional tum tanang claim pitek thelo claim thek veji pu nelitum EPSC hin pena bangke nelitum nachi chak thip tau la sin noni phong election hodang ke nelitum EPSC panang pahai tha asar nang lang tha pusin nelitum ke duar baguri rat aphanchor kali la district hin ni akar biya akhai pan ba district hin akar biya rat panta nelitum EPSC hin pen nelitum chuning rilo la se nelitum duar baguri EPSC hin pen ning thelo non taringner kep ni nelitum council ye songja kang tuayalo nelitum EPSC pan sin nang litum ungdung abut penang pahai dun popusi nelitum ning he pen nang chuning ri si yang itu pan anso se arnam titame nelitum along nang kirap tunji pan akhir jume nang kang pidunji parnam nang kadom pidunji pan titame nang itu sar biang longarat pan nang chuning ri lo na silitum ahok pet nelitum EPSC ke ahok pet ke claim posi arnam akhir jume ta doji la penang litum ran akhir jume ta doji la si nang litum pan lam chuning ri si nelilam te ington itu kadom Takhain koi da trok duar baguri constituency angkang bagoria long pini inut lo than bang aising syam chukihala basa arong long LP school lo than bang fu election polling officer ketang lok pena jok training ke chari dam je phan bike pen dam bomhut bagoria long anung pen tata mobile kebek abang kepang tang parpik ajok ada porphai kebra chitim apor malom patong tikang phitlo ke patong ahir kang tang lak pena jok arenga hu penang an sonang lo tong sekot pen kahora hospital along an pali pen selang pon lo bon sitame aphualong ame ke dokok jok dake un e pusi golaghat hospital an chepon thunang koklo la sikar bianglong ke AC keja CM Dr Tuliram Ronghang lapen MSc Richard Tokbiephan kisung ke pho ahema sorpen chuning ripon lapen borsing ingti penta chuning ripon lapen ke patong phit tata mobile katebar abang phu apanta nepdun long lo pusi pherang ke pen birta long dun de huri pen amo sinti kajiranga pen resaninti tike news te labang so pini ka accident apu thak nali thang thak kosong den pen accident la ken koson ma अच्छा pardon element ke porsi ki dili LP teacher la situ bang ke dili tuma staff dolomara basa ka LP school long assistant teacher lang li hem la ke chuki hola sipini date 24 Bagori long first phase election training masialang li hempen bang komlo masialang li side se chedam lo alang right side bike pen sibang ko bike ke pra bota kali maximum 30 to 40 speed la songbong sialang li bek komlo sitalang li kapai galang lu pen ajok api pen ithun tata mobile bang bomasi alang li phan anung pen patong bak kibo ante labang so putha ante gari ken dapek long no ma gari bangke hadap nili tum karjo dunong teng kulote kala sorni la sohut hadi dung bunit do pumase gari bangta liap duni long lo non puriar tum nang le lo hada on the spot hadi like sidang din tamlo si gari ka do bila thana kira masi gari bangta thana long sidolo
Tel non dak kisu ke dak pangke dak pen ani pon thulang lap sama mane un idat sona madak ke. Dak pen bangke alam ni long la nang ita thei long lo jon la futa sabso section do lo selang di serious ason si bang lo selang di CT scan pakoritoy CT scan facility ke dak ave la pen buka hata ave alang ni fan bang non gula hat sikare fal si gula hat pon polang fan CT scan kuri tang po Nang telapang so pini nang tum han kirap non tong skot na pani nang kirap don bang tuloma. La solong la ke ni to non mat hang ta bela Tang lapang so patang na tong pini kipuyi do ma. Kipuji to mane la so lo mangke kato ko beta cirap dun sikimilo pen kapre social organization ta chenglo kado bela ni tukta la teacher staff onde man pen bang ni pan cirap tun ko bidi sebe pen chenglo angka mahas kami non mat ave pus kami la pena pena bus kami ni ante cirap. Okay, thank you.